harimo abagabo barenze 5 bavuye mu gihugu cy'u Burundi ari utugara baje kugumura urubyiruko rwahangaha. Umuhana bacumbitsemo n'uwa Gidurayi reka tuvuge sibyo ko nabonye harimo nabandi bagiye bavuga ko nyine amakuru bayazi nabaga bavuye i Burundi batari munsi ya 5 kuvuga ngo nukuzamura hejuru. Gahunda yabo niyo ngiyo yo kugenda binjizamo propaganda zabo urubyiruko ndetse n'abantu baba influencer nkuko kose mugende mubirinde kandi mugende mumenye ko umurongo nkuwo nguwo wo kugushira mu bintu udashaka niko kukuniga. Afazari wo bitekereze bikuve ku mutima ubikore wenyine. Kandi nabonye ko n'umuvandimwe Cheese cyangwa se Kabuye yafunguye channel nabonye afite na ya mipira yitwa ngo ni CEO founder Kabuye Junior Akagara Official TV. Nabonye yafunguye channel ahita nakora n'ikiganiro abishiraho nta gitegere cyose nakirangije. Gusa twobura gutera commentaire ku muntu wese wishize imihanda za Kayore hamwe bamuteye amabuye arabisobanura byose arabivuga arasubira kandi avuga ko n'ibikorwa by'uyu mushinga wabo. Gusa hari amakuru avuga ko Akagara muri Kenya gafite n'ikipe y'Akabumbu kandi mu minsi iza muraje mubone ikipe yabo. Turamukije abantu bari muri Kongo mu gihugu catubyaye ndetse n'abantu bari ku rugamba n'ukuri turabasuhuje cyane kandi ngo Imana ikomeze ibishimire ikomeze inabarinde mu bihe umusirikare gawe ku rugamba abahita ngo imuhira aho twebwe twita ahantu habi iwe abahita imuhira. Imana ikomeze yumva amasengesho yanyu icabajanye mu kirwanire muzakigereho intsinzi muzayitahane hanyuma twitahire. Imana iheze umugisha wewe wangiriye neza cyane. Abangiriye neza muraho neza mumeze neza abangiriye neza bariyizi n'abangiriye nabi bariyizi. Ndagusuhuje nkwifurije igitondo ciza wewe buke ndetse nabigorobye nkwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye ngo amahoro y'Imana akomeze abane nawe muri gahunda zawe zose urimo. Turamukije abanyamurenge bose ku isi aho baherereye, turamukije abanyamasisi bose ku isi aho baherereye, turamukije n'abanyarwanda bose ku isi aho baherereye. Abanyamurenge twabaramukije ariko akuyemo utugara. Uyu munsi turi tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu ari no munsi wa nyuma dusoza ukwezi. Uku kwezi gushize cyangwa se kuno tugiye kuvamo turi buvemo ninjoro saa 6 n'ukwezi kwabaye kunini kandi ku kwezi kugoye ku ruhande rwanje ndetse no ku bwoko bwacu bw'abanyamurenge. Niko kwezi kwabayemo intambara nyinshi simvuze ngo andi mezi ntantambara yahabaye cyangwa se ntiyabaye amezi mabi ariko buri wese agira ukwezi kumuhira ukwezi kumubera gukomeye. Kuno kwezi twabuzemo abantu benshi inshuti abavandimwe twabuzemo abo dukunda twabuzemo inshuti zacu. No kwezi kwatubanye kuremereye kuri jewe ndetse no ku bwoko bwacu. Twabuzemo abantu benshi mwarabibonye kandi nibwo no kwezi kugoye kwari kugoye ariko abakurangije amahoro reka tuvuge ngo Imana ishimwe kuba turangije ukwezi kwa gatandatu turi amahoro kandi nta kiguzi twatanze c'ubuzima. Ubuzima burahenze, ubuzima ni bwiza, ubuzima nta formule ariko niposho twakoze ubukwe bwiza muryango w'abongera twakoze ubukwe bwiza pe bwiza cyane cyane cyane. Nabonye ababutasha bavuga ngo barakabongera bakoze ubukwe bwiza bacu. Ndamukije abongera bose ku isi ndetse n'abagore babo n'abishwa babo. Umuntu wese ufitanye isano n'abongera bavukamo bashatsemo bakomokamo n'abakwe bacu n'ababofu bacu turabaramukije cyane kandi turabakunda. Uwangi wabo cyangwa havuka ngo bafite ikibazo ariko turamukije abogera. Hari ababyeyi bambwiye ngo bari bazi ko ndumwongera
ngo ndasa n'abanyabyinshi cyane, timba afite amaraso naho niho mvuka. Abongera turabaramukije yambi, umuntu wese ufite ashamikiye kubongera turamuramukije cyane. Abongera ni beza, muzobaza abagore bashatswe n'abongera ukuntu ari abantu beza. Ni abantu beza cyane, kuva mu gitondo kugera nijoro ni abantu beza, nta satani bagira, muri bo bagira Yesu. Bwabaye ubukwe bwiza rwose, ni ubukwe nabonye abantu bari batashe bitabiriye. Kuri uyu bukwe harimo babaje gukiritika, katurebe ko kino kigenda kandi ni ukuri pe, ni ubukwe bwabereye muri Nairobi Christian, ariko bwari bwiza, bwari bwitabiriyemo abantu bose. Ikinywaji cyageze ku bantu bose, ibiryo byageze ku bantu bose, bigaragare ko abongera abagabura kandi ari abantu bapanga ibintu neza ku murongo. Muri abantu b'agaciro cyane kandi muri abantu beza, bivuze cyo kubera ko ari iwacu, nawe uzakunda iwanyu, ni byiza. Noneho ga amakuru yacu ko ateye nuko nguko. Ejo bundi nababwiye ko hari inama yabereye hano mu muhana w'i Nairobi y'utugara. Byari byo, ntabwo tuba tuvuga inkuru twe tudafitiyeho gihamya, cyangwa se inkuru tuhatubesha, cyangwa se inkuru tuhatubwira gusa ngo dushake views. Oya, turazivuga bakadutera amabuye, abandi bakabyumva, aho byabereye batabyumva cyane. Mu muhana umwe kandi harimo abagabo barenze 5 bavuye mu gihugu cy'u Burundi, ari utugara, baje kugumura urubyiruko rw'ahangaha. Umuhana bacumbitsemo n'uwa Gidurayi, reka tuvuge, sibyo ko nabonye harimo n'abandi bagiye bavuga ko nyine amakuru bayazi. Ntabwo bavuye i Burundi batari munsi ya 5, kuvuga ngo no kuzamura hejuru. Gahunda yabo niyo ngiyo yo kugenda binjizamo propaganda zabo urubyiruko ndetse n'abantu baba influencer nkuko kose. Mugende mubirinde kandi mugende mumenye ko umurongo nkuwo nguwo wo kugushira mu bintu udashaka niko kukuniga. Afazari wo bitekereze bikuve ku mutima ubikore wenyine. Kandi nabonye ko n'umuvandimwe Cheese cyangwa se Kabuye yafunguye channel, nabonye afite na ya mipira yitwa ngo ni CEO founder Kabuye Junior Akagara Official TV. Nabonye yafunguye channel, ahita anakora n'ikiganiro abishiraho, nta gitegere cyose nakirangije. Gusa twobora gutera komanteri ku muntu wese wishize imihanda. Uno mugabo ni umugabo, simwe tumusore, ni umugabo dushobora kuba tungana cyangwa se andutaho buke, ariko twongana. Numvise mu kiganiro yakoze yavuzemo urugendo rwe yakoreye za Kayore, hamwe bamuteye amabuye, arabisobanura byose, arabivuga, arasura kandi avuga ko n'ibikorwa by'uyu mushinga wabo. Gusa hari amakuru avuga ko Akagara muri Kenya gafite n'ikipe y'Akabumbu, kandi mu minsi iza muraje mubone ikipe yabo. Noneho ko ndibazaga nimba woba umukinyi w'iyo timu udakunda ibikorwa byabo cyangwa se utari umwe muri bo, nanje nawe ngasubira kandi nkavuga ngo ariko na za Simba zikinamo Abanyarwanda, na za Yanga zikinamo Abakongomani, zikinamo Nigeria. Ibyo ngibyo nabyo tuzabimenya. Gusa bavuze ko ngo ari abantu bafite gahunda yo gukora ibikorwa byiza, ngo gufasha imfubyi n'abapfakazi, gushira hamwe mu bijanye n'urukundo. Ni ikiganiro nabonye wiwe yikoreye wenyine cyitwa gutyo, n'imipira nayibonye yayizanye. Twagerageje kumuvugisha ngo turebe ko yavuga nyine ku bijanye n'iyo mishinga yiwe. Atubwira ko igihe nikigera ngo azabivuga, ariko imishinga yayimuritse kuri platform yiwe nshasha, nayibonye, ntabwo nje kuyamamaza. Gusa numvise avugaho ibikorwa byiza rwose, aha yakora cyangwa se baba bapanga ibintu nk'ibyo. Rero kuno kwezi dusoje ni ukwezi kwabaye kwiza kuri bamwe, ni ukwezi kwabaye kubi kuri bamwe, ariko icambere ni ubuzima. Ni ukuri ushima Imana ko guhumeka umwuka w'abazima, kandi ni ku kwezi kwa 7 kuzokubera ukwezi kwiza cyane. Turamukije abantu bari muri Kongo, mu gihugu catubyaye, ndetse n'abantu bari ku rugamba. Ni ukuri turabasuhuje cyane, kandi ngo Imana ikomeze ibishimire, ikomeze inabarinde mu bihe umusirikare gawe ku rugamba haba hitanga imuhira, aho twebwe twita ahantu habi.
iwe abahita imuhira. Imana ikomeze yumva amasengesho yanyu, icabajanye mu kirwanire muzakigereho, intsinzi muzayitahane, hanyuma twitahire rwose tuje iwacu. Naho ubundi amahanga arahanda, bisa bitera nk'ishavu umwana kukubaza ngo iwanyu ni hehe, cyangwa ngo twebe ko tuje gusura abasokuru na bakaka, ukabura nk'uko uwo mureba ukamusa naho utabyumvishe kandi wabyumvishije. Rero aya makuru y'aba bagabo b'i Burundi muyakurikirana cyane ababishinzwe. Twebwe gahunda yacu no gutangaza gusa ibiriho ndetse n'ibihaye bigaragara, nibyo tuhatubona, apana bya bindi twumva gusa bihushuka, bya bindi biboneye n'amaso yawe. Ubwo ngubwo abayobozi bacu badushinzwe barabikurikirana baze kumenya aho biherereye. Ibindi twebwe gahunda yacu no gutangaza inkuru. Kuno kwezi rero wewe kwabereye kubi, nta mvura itazihita, nta nijoro ridaca, turakumaze. Ariko sinabura gushimira umuryango mugari wa Ineza Live TV, abakoze subscribe, kandi ko turagenda twaguka kubera mwebwe, ko turagenda tuba umuryango munini kubera mwebwe. Nta muntu wigira, kandi kubona umuntu ugukunda ntaco wamuhaye utanabimusabye, gusa bikamuva mu mutima, akagushigikira, agasapotinga ibikorwa ukora, akareba ibiganiro byawe, akanasharinga. Nukuri ibyo ngibyo abantu bafite amacano mwebwe muri kubyumva cyane. Urwo ni urukundo ruba rukomeye, kandi iyo ni inkunga ibikomeye cyane. Amakuru y'uko kwezi yo twayavuga ngo tuyamare, habayemo saga nyinshi mbi, saga nziza, za zindi zose mwabonye muri uku kwezi twe tubonye gushira. Ariko abo kwagendekeye nabi bivanye nabo, ngira ngo byabahaye isomo kandi barize, ngo ntawe uzuvuga atarabona, kandi ngo ntawe utinya ikibira atinya ico yahuriyemo naco nico kibira. Rero nukuri bakunzi bacu ba Ineza Live TV, mwarakoze kudushigikira, kandi n'ubu ngubu mukomeza mudushigikire. Sindingayi sinoreka gushima urukundo rwanyu rwankoze ahantu, kandi nararwishimiye, narababonye muri abantu beza cyane. Mukomeza mudusapotinge paka tuzogere ku rwego rwiza twifuza, ari mwebwe mu bitugejejeho. Nukuri tuzakomeza tubashimire, ko buje nuko bukeye tuzakomeza tubashimire. Kandi ku kwezi nako nukuri ndashimira abantu bose biyumviye ku ndiba z'umutima. Umuntu wese wangiriye neza mu kwezi kwa gatandatu ndamushimira, Imana imuhe umugisha. Kandi n'umuntu wese wangiriye nabi, ashobora kuba arangiriye nabi atabigambiriye, nawe ndamubabariye vraiment, nta mutima mubi. Ariko Imana iheze umugisha we wangiriye neza, Imana iheze umugisha wewe wangiriye neza cyane. Abangiriye neza muraho neza, mumeze neza. Abangiriye neza bariyizi, n'abangiriye nabi bariyizi, ariko nta mpamvu y'urwango cyangwa se inzika. Ndabababariye pe, ndabababariye rwose. Kandi nanje nshobora kubona nakugiriye nabi, ariko I'm so sorry cyane. Mureke tuzatureka bimwe twirengagiza, twinjire mu bundi buzima bwiza dufitemo n'amanota meza. Rero bakunzi bacu, nukuri mwarakoze kudushigikira, mwarakoze pe. Kuno kwezi hari ntambwe mwadukuyeho, hari n'indi mwatugejejeho sinabura kubivuga. Mwarakoze, Imana ibaheze umugisha. Amakuru nayo ngayo twari tuje kubabwira. Turabakunda cyane, kandi turabifuza gukomeza kugubwa neza. Tunababwira ngo ukwezi kwiza kwa karindwi, kuno kwezi ko kurashize ni iminsi 30. Imana ikomeze ibarinde, kandi wowe urwari mu bitaro Imana igukize, wowe ufite ikibazo kikuremerereye Imana igisubize, wowe urwaje umwana Imana igufashe akire, wowe urwaje umubyeyi Imana igufashe akire, wowe urwaye ubwawe Imana igufashe ukire. Tugiye kuja mu kwezi kwa karindwi, n'ukwezi kwiza gusa kwatura ibintu byiza no kwifuriza abandi imigisha. Hari ikintu nasobanukiwe, ngo iyo wifuriza abandi imigisha, ngo Imana iziguheraho iyitanga. Ariko iyo wifuriza abandi imivumo, ya mivumo niwe ziheraho ikujaho. Mwige rero kwifuriza abantu ibyiza cyangwa kubaturaho ibyiza, kugira ngo bizabe bagarukira
turabakunda cyane, reka tubabwire ngo amahoro mu mutima, amafaranga mu ikofi. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, bye bye.